Tuni ni sim som ni langa thamul kumsang ni la som ni lagu ni ko injong Thadou thusoh akunin manoi thusoh dang ho Thadou pa ba ngai tha na nei ki taw hete thusoh hinsima keima ba si leilon vai pheu ko akun ki mana ki that pasar manu le school akun dangalak som li vel man thil le lo ho ki guda 18 luwangking pes akun ki mu thusoh tun asejin a hi FIR case khadung zuya Manipur Police Introduction pura akun ki gudo bolero gari khadaman do ve tin luwangking pes akun ki mu thusoh tun asei kinin a hi United Naga Council UNC in Autonomous District Council ADC to a state government chunga lungnup lo na le lung hailo bet sa na thusoh hin neyo Kuki CS Working Committee Ukron Counter Blockade 26 July 2026 chan ki bachon tai kite Kuki zo Civil Society Organization Ukron le kangpu pi chila government te ni ki ka a negotiation a chel ha ja blockade hi ki bachon hi tin ki se hi thu su hi luwangking face akon ki mu hi Nigo phabe pi Janata Party makai na jantar mantar munani paper li examination ho ja kipin na jing lai ta atol thonin tu chan hin kipin na jing na lain student sangsom balden amuna den jing bin hi ekiti police personnel 3000 langpi jantar mantar muna duty jing in hi chi protest chu ho se ta je in student ho police personnel ho kino hum to bin hi le police personnel 130 tabang ke tong kha in student na kun mi som gup nga tabang ke tong kha ekiti CJP party hon demand the ball to thonin tuni chun education minister Dharmendra Pradhanin resignation apitai Achi sanisim 22 July 2026 press statement repent ni ko a Kuki CSO working committee into so ananei to kimanin counter blockade ki ball chu 26 July 2026 ni ko chan ki thaong ding hitai tin mi pi te hel sa na to so hin neyo Mahendra Bolero Arunachal Pradesh Police Station Muna FIR case in a registration number AR 280126 Sungki Gudoa Manipur Sunga Hungki Toldo Achus Rucharampur Tang area Muna Sisipur Police on Anamando Obinahi. The Chan Chuhi Tun Ha to so Ngai Zu Muntina Thadou to so Ngai Zo Sen Bon Chavin Mangpa.